Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Din bangi snow ke jing baki ki pai ba ki kendo nado ba ka misiel ka le ikne ka jing maramot ikne ka dam kala bo jing ik pai ba ki balai bawan penuh kam ikne ka surok bateng teng da ki kenta ki sakut po surok tedai nang tangi la kerpat ye ki engineer na po misiel ki engineer na po PWD kumno bania weng ikne ka jing baki kendo ki pai ba tingi snow tenat bana kaliang ka PWD ru pleng ki klem song that kila nang wat kilat kelenti kumno ban yo na dekui kelenti bat ki MCL ru ki la ya treshitom he tementak silong ke jengker pat jongi bakin pen kloy ya kene kakam kaba nueng kene ke jing kaba sipor bat banweng lenter sendon ta kumala dadon kam ban repair ya kadam nim don kam shu ban ban khang ya ki surok pekinia ki pajba namar ki don ki brio ki bhab ya be por bhab le jinglait be flight be train be interview kabu chinge wat kini ki officer ki yong nilai kedo chinge nomor teng bang hab le jinglait ni sakut ki kenta posuro te kata ka jing thu bang iwan mangi hangne tengi snow ke jinge pajba mdai bang imdon ke jing snow ni snow ke de kata ka daw bang iwan hangne bat ni snow kemen ba ki try cakar ki don lang ne dengan kerpat kiru lada don kam caka bakin ais ngubha angin ya bit yang kat kum ke jinge thu ki engineer ki biang mo tengi kermen hi bakane ke jing pulut bisa ke sarkar kan penjalan ya kane ka ngam kujing im mo jong kane ka dam lifespan jong kane ka dam ki ong ko arfsan snem ko mo jaka bungin pulut ki 1000 crore tang ini kendiat crore ni lala ban yo kujing matoy kat kum ka jing ong ki engineer na po MCL sau pupra crore kamde tang kane kadai nam ta stage 1 stage 2 stage 3 ma kadai ki surok kadai ki IB kadai ki infrastructure ha kumbala batai ba simle kadai ya kita ru tengah snow kabyang hi namar no ka namar lada kane ka khlem mud ki 1000 crore don kamban sina te ban menta ban le kini ki hydro power project ko ka chimchinge namar banyo jaka stom ha tengah thrai hap penjalan ke jing im jo kane ka ba inyo ke jung toy boarding electric ke jo khopor kale ka wan kan su ba hapo hini ndru banai lada ka PWD kala ban pentraino shashai khamkloi ban weng ta ke jing ki pai ba ngathrai kumut ngiyo jumontoy arbanta kadamru kala nang yo ban pandha pan penjalan ya ka lifespan ne ke jingim jong ne kadam ka jo ko por pat kali kawan jong pai baru ni sukumen bi don iba rilang hangne dikini ru ka jo ka jing sko ku mangi hi bani weng ta ke jing ya ba ki ka do pai ba ha ngia kerpat ya ke PWD bahkan simkloi kene bani kerpat ki trai jakaru ba kin long ki basbun ban ai ka jaka kalau ada dai ban siu ma trai ke PWD ke sarkar kan sesiu Iwan mentangi ya nang teh. Kadang kesurok kaba ladon lupa nang ni. Tingi poyang ni hatam. Nang teh ban cross shani siliang kini ke factory si kilometer. Tikum tak ingi perkhat ba. Ya kini kamat ngin persngo ban ngi keren ba ke sarkar. Ini keren ba ke sarkar nak banta ban wengi kini ke jingye. Tilada ke sarkar kamut ban le ikani yu i bakanam don jingye. Bala kumno ru lada ka ipulut bon ke por ban snai nu surok ni RTO le se ila un pendep nu surok. Tiga jingking katay bagi repair menta renovation retrofitting ya ketiga jingking kan simpor sa basau banai san banai te hangta ngila soft te ya ke problem jong ki pai ba ta kadai ke ba ngida kwa ya te ketiga jingking ko malakran mane na kaliang ki engineer jong ki la batai kalongkum tu kadang ya syakmat ro jing tre ngai men hi menta na kaliang jong sa shimi ni kamban kren ke sarkar benweng jing pai ba da ke bangi wan ya nang ni tenang ni kan mi factory kan mi sete sejrong sa nengdam sete hang tu bodon geding jeri ka bahe hang tu kan mi geding serok ti perkhat bakata kan dei ka best solution bangin sim nak liang jeri kenang men khamsai kendian na suban rap ya tak kane ka jing maramot ka dam ko ba la sebun basathu bakla ki ong maramot ka jingking kamde ka jing maramot ka jingking kade ka jing maramot ka dam bodi ya ka ba lale da ka ITTC Cementation India Limited bat ka multitex engineers te kapor ka bangila bu ngila target bangin pendap ha laduk menta anal 4 months
But ki work sebangi le hang tu kadai ka drilling, la ada drilling insale ki routing, siman kraw. Then insale ki post kraw hole ban test lada kala biang gitu ki drilling ki bangi la le. Mo. Ti luar kata hang tu kan sadon sa ka extra package, we cut ka package 3 ya ka bangin sa panbahai kan ka dump top. Mo. Actually kalau don ka plan bangin le daga blacktop, but recently we have changed. We want to do in a better way, in which the proposal ka company kadang pa mo. Nang ta ka perfect wall, pili ayat mene, itu kala jot kala arpay, itu rin sa panbano, tak bangi dahalay tamay. Oh, kajing maramot kajing king hi, kaya da kaway ka package. Kata kalong ban maramot swa ya kanika ki biring. Pi de pila itay kide ki biring kide ki rural biring. Ibaratnya do commission do 1965. Kalau expand it ranges from 25 to 35 at the maximum. Ti kito nginang up na kurmen lendo ka iPod ringi man kang katto kan ni por. Like kanta nang tangi sa siya ikalirit up to pra kanta nang ta. Hadin kino banta banya pat ko ikali kumot kan simpor ko pra kandaski. Kat kum ka you ka lifespan juga kan increase kuma arsan na mai. Tenre ya kajingking hi kadai ta kibring namta retrofitting kadang don ka estimate tabang isyam baka bakile na IT kalong abit na halsay kinang kontak kikuway ki farm rina farm mo te wat sutu baklaw kadam referring kaya laga jong ka jingking kaya laga jong amday baya hay kijo mo